Haga jingle kai Premier League ke Chelsea kalamat ya ke 6 rem hadin bagala syak pelim hadu lai lagawai Persia ya ke West Ham. Haga jingle kai La Liga hapadeng ke Barcelona Persia ya ke Cadiz. Haba pai syakani ke jingle kai haga kela step ke jingle kai ke long mari khaj. Henry Day haga kela min kata haga minit ke ba prap heuar. Pedri ulayo bentep ya ke gol ke Baningkong naga benta ke Barcelona. Bad haswa benkut ke jingle kai kata haga minit ke bekentai peu plus sau. Torres ulayo bentep ya ke gol ke Baar naga benta ke Barcelona. Bad leng bang ini ki ar gol ke Barcelona kala khori ya ke 6 job Baningkong haga ni ke Samoy. Haga jingle kai Bundesliga ke Union Berlin Persia ika main. Bad haga ni ke jingle kai ke Union Berlin kala job sup da sau lagawai. Haga bau Kevin Barnes player jong ke Berlin ulayo bentep hat-trick haga ni ke jingle kai. Haga jingle kai Serie A ke Juventus Persia ika Udinese. Haba pai syakani ke jingle kai ke Juventus kalala bat pelim suk dalai lanot. Haga ni ke jingle kai Baningkong jong ka haga ni ke Samoy. Haga jingle kai Premier Liga ka Kenhun jong Di Maria ka Benfica kalala bat pelim ya ka Estrela da ar lanot. Bat gani ke jing job ke Baningkong jong benta ke Samoy. Haga jingle kai League 1 hapadeng ke Kenhun Mbappe ka PSG Persia ya ka Toulouse. Haba pai syakani ke jingle kai haga kela step omdon ki bala bat penki jar. Henry haga kela min ka PSG kala penmi madan ya orang ile kai bekensai jongka Mbappe haga minit ke basan peway. Bad day haga minit ke ban riu pewar ke PSG kalayo bentep ya ke gol ke Baningkong haga ke jingle kai lengba ke penalti. Bad ia ke penalti la kenjat da Mbappe ubadeu player substitute. Bad lengba ke gol Mbappe kalayo bentep khatsan gol kumu player substitute. Bad hachwa benkut ke jingle kai ke Toulouse kalayo bentep ya ke gol penya kai lengba ke penalti bala kenjat da Sakaria haga minit ke ba prap nyo. Bad day lama gini ki shi gol baro arteli ki Kenhun kia khaj hadu ukut ke jingle kai.